Prodajem vrhunsku mobilnu radnu stanicu Lenovo ThinkPad P1 Gen 3. Radi se o ultra premium prijenosniku koji spaja brutalnu snagu i nevjerojatnu prenosivost u kućištu od karbonskih vlakana. Ovaj model krasi fascinantan 4Q HD OLED zaslon osjetljiv na dodir, koji pruža savršen prikaz boja, što ga čini idealnim za arhitekte, dizajnere, video editore, inženjere. Glavna zvijezda ove konfiguracije bez sumnje je njezin 15,6-inčni 4Q OLED dodirni zaslon. OLED tehnologija omogućuje da je svaki piksel samostalno osvijetljen, što rezultira beskonačnim kontrastom, savršenim pravim ecenovima i iznimno živim bojama. Uz tvorničku kalibraciju i pokrivanje profesionalnih spektara boja, ovaj je ekran doslovno san svakog fotografa, videografa, dizajnera i kolorista. Dodirna funkcionalnost dodaje novu dimenziju intuitivnosti pri navigaciji, pregledavanju nacrta i prezentiranju radova klijenti. Pro Series 7 sa 6 jezgri, 12 djetinjih niti, Threads i radnim taktom do čak 5,10 GHz, ovaj procesor s lakoćom guta najzahtjevnije zadatke, od kompleksnih fizikalnih simulacija i 3D renderinga do teškog multitaskinga. Podrška za vPro tehnologiju osigurava dodatnu razinu hardware sigurnosti. Sa zapanjujućih 64 GB radne memorije, ovaj laptop doslovno ne zna za usporavanje. Možete istovremeno imati pokrenute masivne 3D projekte, virtualne mašine, teške video efekte i stotine otvorenih tabova bez ikakvog zastoja. Ultra brzi SSD kapaciteta od 1 TB osigurava da se Windowsi, teški softverski paketi i masivni projekti učitavaju trenutačno, dok ujedno pruža više nego dovoljno prostora za sve vaše radne datoteke. Tipkovnice na ThinkPad P seriji važe za najbolje u industriji. Odaziv tipki, hod i zakrivljenost pružaju neusporedivu udobnost pri dugotrajnom pisanju ili kodiranju. Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 nije prosječan laptop, to je profesionalni alat najviše klase. Glavne prednosti: zapanjujući 4Q OLED touch ekran sa savršenim prikazom boja i dubokim crnim tonovima, ogromnih 64 GB rama za teške projekte bez kompromisa, brzi 1 TB NVMe SSD i moćni i7 vPro procesor. Iznimno lagano, a izdrživo kućište, legura magnezija i karbonska vlakna. Najbolja tipkovnica u klasi prijenosnika. Prodajem vrhunsku mobilnu radnu stanicu Lenovo ThinkPad P1 Gen 3. Radi se o ultra premium prijenosniku koji spaja brutalnu snagu i nevjerojatnu prenosivost u kućištu od karbonskih vlakana. Ovaj model krasi fascinantan 4Q HD OLED zaslon osjetljiv na dodir, koji pruža savršen prikaz boja, što ga čini idealnim za arhitekte, dizajnere, video editore, inženjere. Glavna zvijezda ove konfiguracije bez sumnje je njezin 15,6-inčni 4Q OLED dodirni zaslon. OLED tehnologija omogućuje da je svaki piksel samostalno osvijetljen, što rezultira beskonačnim kontrastom, savršenim pravim ecenovima i iznimno živim bojama. Uz tvorničku kalibraciju i pokrivanje profesionalnih spektara boja, ovaj je ekran doslovno san svakog fotografa, videografa, dizajnera i kolorista. Dodirna funkcionalnost dodaje novu dimenziju intuitivnosti pri navigaciji, pregledavanju nacrta i prezentiranju radova klijenti. Pro Series 7 sa 6 jezgri, 12 djetinjih niti, Threads i radnim taktom do čak 5,10 GHz, ovaj procesor s lakoćom guta najzahtjevnije zadatke, od kompleksnih fizikalnih simulacija i 3D renderinga do teškog multitaskinga. Podrška za vPro tehnologiju osigurava dodatnu razinu hardware sigurnosti. Sa zapanjujućih 64 GB radne memorije, ovaj laptop doslovno ne zna za usporavanje. Možete istovremeno imati pokrenute masivne 3D projekte, virtualne mašine, teške video efekte i stotine otvorenih tabova bez ikakvog zastoja. Ultra brzi SSD kapaciteta od 1 TB osigurava da se Windowsi, teški softverski paketi i masivni projekti učitavaju trenutačno, dok ujedno pruža više nego dovoljno prostora za sve vaše radne datoteke. Tipkovnice na ThinkPad P seriji važe za najbolje u industriji. Odaziv tipki, hod i zakrivljenost pružaju neusporedivu udobnost pri dugotrajnom pisanju ili kodiranju.